sanibonani babukeli nabathandi beTheJambo. Guys, khuli ngiyabona nani. Okay, igama lami nguLondeka Wasithole, wedlala iphathi yokuba uAnathi la ukube bengazi. So guys, kulesi story kuningi esingakusho ngaso sona, kuningi esingakusho ngokwempilo phetheni istory sethu. So ngingaqala nje ngokuthi guys siyabonga support enisinika yona, siyabonga ukuthi nikwazi ukuthi nisibuke kuze kube ukuthi siyafika nathi sifila ipressure yenu yokuthi nithi guys sicela uphathi bani nathi siqhubuzele ukuthi siqhubeke because we support you. Siyabonga kakhulu lokho ukuthi nibe nathi to this far. So into ebengifuna ukuthi ngisho about istory. Guys, istory sisifundisa okuningi, sisifundisa ukuthi uthembeke uma umuntu. Empilweni kumele uthembeke ngisho nanoma ngathiwa ubani ophilayo ngaphansi komthetho welanga. 2, kumele uthi umuntu ebese uyama eqinisweni lakho. Okay, so guys, nanoma ngathiwa umuntu uqhamuka kwi-situation enjani, nanoma ngathiwa ku-background enjani, umuhloniphe. Because la sesithola ukuthi ngisho kungathiwa yini kade seyenzeka, kumele kube ukuthi umuntu ubukade umhlonipha, uphinde futhi uthembakala. uAnathi akazange athembakale guys since nani ama-comments enu kade esho njalo nento ekade niyibona ukuthi uAnathi akazange azathembeke uthembelana. And uAnathi udlale iphathi yokuthi abe intombazane ephilela imali, ephilela ingcebo, of which akukho right. Empilweni kumele ukwazi ukuzimela, ukwazi ukumela into ethi ngifuna ukuba nentozana. Because ngibonile ukuthi uAnathi ugcine sehamba sehlala ngisho nakubo exoshwa because wenze into abazali bakhe abangazange bamfundise ukuthi abayenze. Guys, we can't deny ukuthi siyingane sifundiswa okunye emakhaya thina sihambe siphume ngaphandle senze okunye. And 2, nabazali bethu siyacela ukuthi bakwazi, abazali bamanje ngicela balumele iqiniso labo. Abazali bakwazi ukuthi bahlalise ingane phansi bayitshela ukuthi no mntana endleleni ikhandwa kanje, impilo kumele uyiphile kanje because i-direction kumele sithathe kubona. If kuwukuthi umzali wakho akanayo i-direction, vele nawe obvious uzothi uma uphuma ngaphandle angeke uzukwazi ukuba ne-direction. Angeke uzukwazi ukuthi uhloniphe abantu nje ngendlela ekumele ngabe bahlonipha ngayo. Angeke uzukwazi ukuthi uthembeke ebantwini. So uAnathi akazange athembakale, akazange futhi azakwazi ukuthi amelane nokuthi yena kumele akhule izinto azakhele. Ubefuna indlela esheshayo. That is why impilo imthathe yambeka kusikhumbuzo because ubebona ukuthi usikhumbuzo is better than ukuthembelana. But ke ngicela singakhohlwa ukuthi kunabantu empilweni abakhona for ukuthi ukwazi ukuthi uxhumane nabanye abantu. Kunabantu empilweni ababekiwe ukuthi ukuze impilo yakho iqhubeke noma ikhule kumele babe khona empilweni yakho, either in a bad way or in a good way. Because mina kuThembelani ngibile khona from being a good way to a bad way because ngikwazile ukuthi ngimsize besahlukumezekile nogogo, ngaba khona for yena kusuka esikoleni sistudisha naye kwaze kwafika to a certain part la ngimjikela khona. Because guys, abantu bayajikelana asikwazi ukuthi singibheceze lokho, abantu bayajikelana. And ngibile khona endaweni la khona uThembelani kade sihlangana khona nobhuti wakhe. So besiveza iphathi yokuthi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ngisho noma ngathiwa ngobi kanjani but ama-impacts akhona ngisho evela ngokubi kwabanye but kunento enhle emva kwawo. Ngiyabonga guys, angifuni ukwanda kakhulu, ngibone konke imovie iqoqe konke. Ngiyabonga kakhulu. Usindile nje kaNathi uJacob.